Jatend piny Kenya William Ruto koni kweth maketo sirikal tesre onge kod agenda kata chenro mar tao piny Kenya. Omedo ni kopogore kod wer magi wero ne Ruto nyaka dhiyo kata Ruto must go. Onge gima kweth no nyalo siemo ne oganda. Ne gidhi timo ne oganda jo Kenya. Walter Nyambaga ntiere kod nonro mar wachno. E kinde lama ne obagi monyondo kanisni buora e kar chung od bura ma Lugari e kaunti ma Kakamega. Ema jatend piny William Ruto nyadichiel kendo oko ni kweth Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka to kod Eugene Wamalwa ma juma mokalo otimo limbe margi yo ka dhowadh nam chumbi mar tero William Ruto leplep dala e yiero mabiro. Ruto oko ni kweth no paro modeko e kendo ok no wene jok ma onge kod agenda mar tayo piny Kenya. Hawana mpango, musipoteze na we cannot hand over to people hawana mpango. Ati mpango yao Ruto must go. Sasa Ruto must go itakusaidia na nini? Hujui vile vijana wetu watapata kazi, hujui vile kilimo itaendelea, hujui vile watoto watasoma, huna mpango ya ajira ya vijana. You have no plan to do anything. Ruto onyero Gachagua kod kwethne mokoni loso kod ichwang jatend piny. Okoni kwethno mondo we sundo jo piny e kendo gibigi chomre kod tir e debe kasa oromo mondo nyisgi chal mar siasa pachoka. Ni mtakubali hii story hao watu ambao hawana mpango yoyote. Ati kazi yao kubwa ni ukabila. Shares sijui ya nani, sijui chuki, sijui kisirani. Hata mwangalia wakiongea, wanaongea na kisirani mingi sana. Ni kama sijui nani aliwakosea. Na kama wako na kisirani na mimi, wawachane na Wakenya wakuje tukutane kando huko. Kama namna gani? Nitawamalizia pale kando. Wao watu hii opposition ya Kenya hii ni ya mdomo tu. Ukiwauliza agenda yenu ni nini? Hadi tunataka kutoa William Ruto kwa power. Na wana agenda. Ukiuliza William Ruto agenda yako ni nini? Anasema SHA. Watu wa Kenya wapate matibabu. Wamesema unity is not just good, it is also pleasant. Na mmesikia wenzangu wamesema huli halala. It is the building blocks for the unity of our country. Kwamba tukienda mbele, tunaenda mbele tukiwa pamoja. Jotelo mane oteno jatend piny moting'o gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oko ne jatend piny mondo odonjre wach mar dwaro ratiro ne Albert Ojwang kalure kod nek makoch e lwet obila. Bende gikwedo njore e kinde ng'anyo. Yesterday CCTV imetolewa from my hospital Mbagathi. What we want is justice. Haki itendeke. Haki itendeke. Na Your Excellency, nimefurahia tuliona kauli yako ambao ulitoa. Let there be no sacred cow. By the time alipelekwa hospitali, his body was cold. He had been dead for hours. I know you do not agree with the cover-up. Kusikue na cover-up. Haki itende. Demonstrating for your rights is allowed. But we will not allow destruction of property again. Kamachiele County Manarok, Jalup jatend piny Kithure Kindiki onyero Kalonzo Musyoka kod lange wi wach mar ni Ruto bilo manatelo nyadichiel to dhi pacho. Watu wanatusumbua hapa, sijui nani atasavu tamu ngapi, sijui nani yako na tamu ngapi. Mambo ya kesho ni Mungu tu anajua jameni. For now let us do what we must do. Kesho Mungu akiamua what God will allow, we will agree with the decision. Zawadi ya kiongozi is criticism. Najua tuko na mashida kweli. Hata when you are doing good and offering the best, bado tu unakuwa criticized. Walter Nyambaga, Ramogi TV.